I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novu epizodu na našem kanalu. Danas ćemo raditi tutorial kako napraviti praćku. Vrlo je lagano, dakle treba vam balon i jedna boca sa velikim grlom. Za početak, ovdje je ovaj prorez i trebate odrezati ovdje od ozdo. I da, javimo vam se kad to napravimo. I sada kad ste to napravili, dobit ćete ovako nešto. Fokusirano, stavite tega spred. Vidite? Moj micati. Tako nešto. Ok, sada vam treba brus papir i pobrusite sve ove ostatke kako vam poslije balon ne bi pukao. Javimo vam se kad... Ok, sada smo i to završili. I sada će nam trebati balon i prerezat ćemo mu tako tu grlo. Ovako ovdje negdje. To vam je najlakše sa šparama. Samo malo. Eto. Ok. Evo ga. Ok, sada trebate izvaditi ovu plastiku, to je najlakše s jednim nožem. Vidite. Ok, samo malo. Evo ga. I sada, dakle ovo nemojte bacati, treba će vam za poslije. I sada navučite balon ovako. Tako negdje navučete do gore i onda malo popravite. Ok, samo malo. Ok, dakle pogledajte da vam je svagdje jednako. Samo malo. Dakle, trebate malo popraviti kako bi vam došlo ovako. Sada vam ponovno treba ovo i to navučete ovako preko balona. Evo. I to će vam sada držati kako to ne bi palo. Sada samo zarolajte ovo dolje. I vaša praćka je skoro pa gotova. Dakle, da, to je to. Možete ovdje stavljati kamenčiće i onda začepiti kako vam ne bi padali. Sada ćemo mi otići uzeti jedan kamenčić i probat ćemo vam testirati to. Ok, sada ćemo ga testirati. Dakle, ne možemo ga vani testirati pošto pada kiša. Ali testirat ćemo. Ok. Vidite kako je ostavilo trag. U dubinu je, se vidi. Dakle, inače baca od 0 do 20 metara. I dosta je jaka. Dakle, bili smo testirali koliko listova može probiti. I uspjelo ih je probiti jedno 30. Tako da je jako dobro, s time da vam treba samo balon i boca. Da, nadam se da vam se svidjela ova epizoda.
Ako je, ostavite like, pretplatite se na kanal i kliknite ono zvonce kako biste znali kada izlaze novi videi. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi.